Pepalwalyang babala, ingangila city government, laban king pamandakap o pamangwa kareng migratory birds at pamanasan king Abacan River ulining kontaminadong danumketi. Agpang king City Health Office, luluwal king laboratory test na ring water sample, ibat king ilog at tinlang matas alebel dareng niyayaliwang kemikal. Mga intulirang ela safe kanan, reng asan ibat keti, uli dare posibleng seryosong health risk. Dinikdik ning LGU, nalalam ning Republic Act No. 9147, iligalin pamangwa, pamamisali at pamagbanding wildlife species, kabilang na keti, reng migratory birds. Malyaring mamayaran o masukol lareng sasalang sangketi. Paganakana ning LGU, maulaga lareng migratory birds, king ecological balance, ating pamandakap o pamangwa kareti, labag king batas at makasira king kalikasan. Manamuyot lareti king publiko na i-reporting na anumang pamaglabag king City Environment and Natural Resources Office, ang ila CDRRMO, EMS o City Veterinary Office. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.